izilwane zemndeni yethu unyazi lwezulu ukuthi sibuye sizokwenza lapha ngokusowakhe siyoyibhuquza kule nkundla ayivulile ushembe kulelizwe lasemaqadini. Inkundla lena uNkulunkulu asiphe yona esingayazi ukuthi wayeqambe nini ukuthi uzoyiphetha nini, kodwa inkundla yasezulwini khona inkundla zasemhlabeni ezithi kuhlukana kube sekuthukwana sekuthathwana sekubulawana sekusongelana kuphulana amafindo ney'nsongo. Ayisizanga lutho. Ushembe wasezulwini yakhe yasezulwini inkundla ukuthi sizohlambulula abazali bethu mayibonge Nkosi. Ngoba lezi nhlambululo sizenza emakhaya aziphumeleli ngomnyombo yazo asiyazi. Ayikho namunye waziyo umnyombo wenhlambululo, wonke umuntu ugcina ekhomba ukhokho ngoba sazi ukuthi isikhathini masuke khokho kushiwo ingane yayizona. Labo phakathi kwethu bakhona abantu asebewokhokha ukhokho uhamba ngeenyawo sebekhona kulokhokhokazi. Uma-ke bekhona ake nithi nje ukhona ukhokho wakithi kaMajiya ophilayo esimkhomba ukuthi ukhokho lo, kanti imikhuba yenzayo uhambe phakathi isikhakha zemizi yamadoda khona imizi yamadoda. Uma sehambile iy'ngane zethu mazimenzela umcimbi zenze sekathi zenza into engcwele ungcwele lo muntu. Iy'ngane zayizolo okhokho labo esikhuluma ngabo nokhokho bakuthange nabasendulo. Unyazi lwezulu lisakhele inkundla lapho khona liyolanda khona isigubhu sesibongo somndeni nomndeni owaphambi kwendleleni eqeda ukudala izulu nomhlaba edala iy'bongo ezaqhamukayo, ngoba phela iy'bongo iqhamuka ngamaqhawe omndeni. Ugcina abantu sebebizwa ngalelo qhawe ngoba livelele bese liyahlula. Ezinye iy'bongo zaqhamuka ngobhuqa, ezinye zaqhamuka ngamahlazo nangamacilo nangamanyana. Kukhona lezi iy'bongo zabantwana babantu ezafika kuzothetha amacala la ngoba zadabuka kabi. Bagcina sebemehlule lowo muntu kwathiwa waphuma emndenini, wayeselandeliswa ngesika senzile waseluba isibongo sakhe inzalo yakhe yonke amathumba akhe nomisende lakhe lonke libiza lelo gama lakhe ethiwa ngalo kanti liyiziqalekiso. Kule amagama emizi yokwabo bethu kushebehlelana imibhalo wafuneka iqala umnyombo wawo ukuthi aze ethela nje ayeswelaphi. Kunjengamahubo khona amahubo ukuthi umcimbi umuhle bele yahuhlwa bese kubhimba yawulingo waza nabantu kubulalane kube kuhlipizele nilukane kulese lithi uzalo bese kuzoMajiya abasheshe ukubhula bathi hayi uzalo benomona lathatha baqinisile babhule banebe khona impela ngokuthi uzalo ile iqhamuka ozalweni ngaphesheya kwethuba. Khona mahuba asusuke evane ngaleyo nto kuthiwa hawu lezi ngane futhi zisahuba yona lento eyasibophayo ngoba yadalwa usibanibani enze amahlazo. Ingakho Shembe ethe mayefika la wathi okunye abantu abambona amasiko thina sibona kuyimkhuba sokukhipha lokhu kuyisiko sithathe sifake embhalweni amasiko omngcwele alelizwe. Mayibonge Nkosi, mayibonge Nkosi. Yeke sibalekele phela ngoba singabantu bengabantu, sabantu balelizwe, singabantu abisholo abamune. Izinto zethu lezi inkolo mayifika emhlabeni ukuthi Shembe isiqili senkolo isiko. Isiqili senkolo isiko. Mayehle uNkulunkulu ufika abheke isiko laleso sizwe naleso sizwe. Hayi mkhuba. Hayi mkhuba. Sekwathatha imikhuba kwasekuthiwa yisiko. Ngizocela-ke singakabaphi-ithuba abantwana babantu abathunywe emndeni yabo. Iyabathuma lapha ekhaya emphefumulo emzini wenkosi unyazi lwezulu okuwumphula wakhe ageza ngayo izulwane ngey'zulwane kusukela emandulo. Abathunywe empeni, abathunywe umfelimanga neziqu zonke zakho zasezulwini. Iziqu zonyazi
uthi ngokuzozana nyanga yezulu ilanga lokhanya umqalo wendlela iziqu zonyazi lezo mayibonga Nkosi mawubona inyanga yezulu ubona unyazi mawubona uthingi ubona unyazi mawubona inkosi ilanga ubona unyazi mawubona umqalo wendlela ubona inqubo lapha unyazi amen uzakuzo ukuthi abantu sebekhathele amen amen isifungo sebandla leso sisho ukuthi ngikhona Nkosi ngezwe emzini wakho nababili bazembula ngayo bayeveza uNkulunkulu mayibonga Nkosi amen siyakwazi ukukhuthala ngaphandle umuntu aveza ilaka lakhe into engenamsebenzi amemeza akaphoma uyindoda ijabona phela mina ngithinto zaphakamisile mase kusebandleni enkonzweni umuntu uyagodla athi indoda ngifuna ukukabalaza wakho phela la ngifuna ukukabalaza ngoba uncengela umndeni wakho uthi Nkosi ngibone nabakithi mayibonga Nkosi siyamcela-ke uMbhenqanga unyazi lwezulu singakabanikezi abantwana abaphula inhlanhla abantu abanikezwe ithuba yilawo bantu ababenenhlanhla yokuvulela imfihlo uNkulunkulu ngamaphupho nangebonakaliso ngalo muzi ukuthi ungani bethunyelwe lo muzi ukuze kusizwe mina enze nenhliziyo eyivila nomqondo okhathele ongafuni ukuzwa uNkulunkulu wakhula ngo-2017 kunezizulwane ey'hleli ziyidinqane lapho ngaphandle komuzi azikangeni mhlawumbe ezinye khona ngabe ziyangena ngengibone ukuthi uvakashile yakani emphefumulo hayi mina bengisenjozobona bashumayela lapha ekhaya hayi awuzile kumajiya awuzile kusomana awuzile kumbukela lapha ekhaya uze kwabakini noNkulunkulu wabo unyazi mayibonga Nkosi ingakho hlezi zimemezela zithi ungamkhonzi umuntu ngisho angahlabelela kahle asine kahle ashumayela ungamkhonzi umuntu akakhonzi umuntu okhonzwa unyazi unyazi ukhonzela abantu bakini thina zona ikhonzi asibona thina makhola sizikhonzi umuntu okhonzayo uyazendlala uyaguqa nangenhliziyo uyayithoba ngoba uzokhonzela into ethize thina zokhonzela abazali bethu ababhajwe emathunjini omhlaba nasemathunjini ey'lwane impethu ney'ntuthwane namabhubesi namanqo nakonke ukufa ongaziwe ezulwini sokhonzela bona mshembe lulinga lakhe namandla siyakuthuma thumelile ngena ngamathumbu omhlaba bafune labo bekhona ubacingo bathole ingakho umthandazo usho siyafuna indlela udadewabo uyise wakhe angazi noma mthengela igebengu zimbulala ngoba wayekubeza udadewabo uyise manje basebonza ngoba basefuna igebengu zimbulala bagcine mbulele uthi-ke umfowabo ngimenzele yonke imicimbi phambi kaNkulunkulu imilela ngenzela ukuthi uyafuna udadewabo endaweni yawo futhi yonke into kade umenzela yona ayiphumelelanga ayifikanga mima ayiyanga ndawo ngoba wena ungenzela ngesibongo sonke ukhona okay
into ebuhlungu umuntu esezame ngamandla akho onke sibaningi kade sasifuqa sifuna indlela ekhaya kodwa idlule engozini kodwa sinehlabela empelezelani namaqhawe ekhwela ngazebuhlungu uyongena ephalamende ephalamende semndenini wakho sezulilakila kwenu umthandazo lalo uthi iziluqala umndeni ithi inkosi nangezulu uNkulunkulu uyathethelela ingakho ayasiza insuku ezintathu simemeza sibongana uJehova umzakho uhlezi phakathi ngoba sihamba naye kade simthuka abanye basamthuka behamba naye bambiza ngomfana sihamba naye wakhuluma umuntu la ethempelini wathi hayi sihleli lapha nje sithumela izilwane zethu ayithola imali yakhe imkhuba yenziwa omubi phezu kwethu nathi-ke omubi bese siyamvuma simkhole simenze uNkulunkulu wethu ngithi singakabaningi abantwana khona into ebuhlungu ngifuna ukuyidlulisa ngibade ngiphuma ngisukuma la bengisukumisa ukuthi ngizwe umuntu ekhaya ephazamisa abantu sengiyahamba ngiyakhona lapha bayangiqhweba ngiyasondela khona ngiyamcela ngithi ngicela sifune ngaphandle kwethempeli ngoba kuphazamiseka abantu phela abantu lohayiza ngaphakathi ethempelini bese siyaphuma phela mina ngikhuluma lo dadewethu engikhuluma naye anginawo phela mina amehlo okubona futhi angibafuni ngoba abantu ababana amehlo okubona bagcina sebebona imishembe bagcina sebejikela yena uNkulunkulu nakubaba uNkulunkulu asifune kubona lo msebenzi awubekela ushembe kuhle kona sizwe impuputhe futhi asizwe emadleleni asijwayele nomvulelo asisho ukuthi uyicala umvulelo bese kukhuluma abantwana babantu siyazi ukuthi kwesinye isikhathi omajeko baxayela abantu bathi uyalapha ethempelini lamaphupho kodwa umuntu mase edlala uphuphe angeni ukuthi athi umakoti wakhe hayi nabo bamenza phela mina ushembe wakho mina sengiyofuna mina igcino sikhulisa ibhodlela phansi alungile asizame ahamba ayokhuphela umlangeni lapha esikhondweni sakhe amtshele konke ukufa kwakho umlangeni azoba kubo kodwa uNkulunkulu mayethi njengoba ebhalile phansi uNkulunkulu uma uphathe kahle indlu olala kuyo uJehova uma uNkulunkulu ephathe kahle indlu olala kuyo uJehova uyofika kuwo ngebonanisa namaphupho mayesekwenza uNkulunkulu bayamcela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu mayekhuluma abake bahamba ikhumbuzo uyathi uNkulunkulu mayebusisa egcineni mase sesihambe sokubusa athi inkosi ibusise engathi uNkulunkulu angapha amaphupho amahle usho unyazi mayibongozi ngazi ukuthi amenze khona abantu awu3 simali sesilalela uNkulunkulu kodwa yakusho lokho angapha amaphupho amahle lokhu umhali wasezulwini bavu basekela uNkulunkulu ngephupho lanikeza unkosikazi wakuba waseyiyona wasesheshi wakuphi sonibheka ngoba wawusibele mina waseweseyini uNkulunkulu afika ngephupho kuye ambo wathi wakhuluma lenkosi yangezulu ukuze kuphele lokungcwele kukhulu umdlalo umhlaba wonke ombethe umhlaba wonke bavulela ngephupho uNkulunkulu endlini kaJakobe ukuze asekele uNazaretha wakhuluma loJosefa ngephupho baleke ushiyele ilizwe manje ngokuvuka senenja izozibulala ngembewu njeyena wena ngoba leyo mbewu izokhipha umsindisi ozokhulula isizwe sikaJakobe uKristu waqeda wabuya ukuthi kuyahamba manje lenkosi nayo isifile ngephupho uNkulunkulu mayese eqoqa umsebenzi wakhe ukuyabona ukuthi nathi singamaNazaretha siyamshiya uNkulunkulu omajiya amajuba bamazi ngamasonto uze ushaya isabatha bedumaguma khona bethi balungisa abantu abadala lesabatha bagqoke lezingubo lezi enembala emnyama phansi bamxubile manje kuzosiza ngani lokho abazenzi benziwa yilaba abantu abahamba emhlabeni bekhozela iy'thixo zithi umthwala ngazethuli imini enhle phezu kwakho engiyidlozi imini engiyithonga kuwe noma ungaba njani noma ungaba njani kodwa ngizovuka mina nokufa kwami ngikuveze imhlaba ngibone masifika lapha ngaphandle sengiyabuza ngoba lo mntwana lo ngiyazi wamgobhoza isibongo yini kwenze njani selithi likhehla hayi mina ngumgobhozi umkhokwane ngane hawu wenzani manje ukuthi enkonzweni baphazamisa abantu enkonzweni uyakhala ukuthi indoda ayikhali ithi ubuhlungu kwaleli ngane
yini kwenzenjani umgobhozi kuyisikhathi sesonto ukhuluma ngento eyenzeka manje Gobhozi isikhathele abantu abakhulumayo kodwa amadimoni ayakwazi ukuphela yazenza abantu abadala asinamehlo kwabona sikwazi ukwahlukanisa uthi mina ngumgobhozi kade ngilapha enkundleni le kade ihleli abantu bakhanyile manje sehambile umshumi olukhanyile awale hleli ngapha asabonakala ashile uma lukhanyile khanyile Wawusithela manje khanya. Wena phela kwameni. Uthi kade yilapha khanyile. Mina ngumgobhozi. Pho manje kunalo phela abantu bangile ubantu emaganile. Abanganile. Uthi cha ikona lokho kungafunakala. Hawuyini kwenzekena umntwana usethatha umnikelo wanikela lapha khanyile angazi mina lokwenziwa ngakhanyile. Awukuhle nje kumnikela ingandlonikela isikhanyile uthi cha kungafanele umntwana nikele awukunani uthi sinecala thina kakhanyile uthi unyazi lwezulu alifuni ukusibheka manje lo mntwana usixabanisa noNkulunkulu awuwenzela ukuthi ukhiphe ngifuna ukukhuluma ngesizulu opondo abamashumi 25 malile 50 rand awuthi mama ngifuna ukuzokhanyile u50 rand ankonje umteketisa ngokuyakhala lo muntu pho kunani phela ngoba okhanyile umuntu wakhe uthi cha sinecala kakhanyile sona kakhanyile sisahlalele thina ukuthi siqongelele ukuthi siyoguqa kakhanyile sicela inthethelele phela unyazo uNkulunkulu amen yebo uNkulunkulu yona inalume kakhanyile udinwe kabawo wasahlukumeza izingane yakubo yakakhanyile manje lo mntwana uthatha kuso ufana inkomo zethu zakwakhanyile uNkulunkulu akazayibona udinwe wamanje unyazo hawu no uthi cha asazi manje asabuyele nje thembeleni ngoba siboshiwe manje uthi uNkulunkulu siyamgcwetha thina singelaphi thina emacaleni abo njengoba thina sesinathi sidala amacala phezu kwakhe thina singele ukuthi siyoguqa kuyena useyathetha impela nje baba usho nokuyiklinya lengane thina cha ima sizobanyusa abakhanyile bayibuyise lo mnikelo enkomo uthi awusiyabonga mathila awusiyabonga ngoba ingcolile izogculisa wakho umsebenzi abakhanyile lo mama sewuminalo lokhanyile fanele nimusele lo mntwana ngoba senza kuningi abantu bazozendala bathunyaza idilela kwabami sahlumeza abantu bakubakhanyile afunda abantu abakhanyile angiyazi indawo yomuzi bafowethu iyadida iy'nkinga sidilela amatshe ewela phezulu nathi engathi siyayazi lento nathi iyasidida nami mane ngezoqhathisa intambo ngadidela manje kanti uyangibona sithi mshumayeli singasesifindele ngokushona usicelele ngentobeko kwabakhanyile bamnikeze umntwana kanti yena manje umuntu ubefakile kanti cha fanele size ngendlela uNkulunkulu akakhohliswa bokhanyile sizalile lo mntwana ngoba usiyagula manje ngithela makuyena ngicela nimdedele umntwana angene ethempelini bathi somdedela kodwa muzokwazi usicela kwabakhanyile ngithi angikhulume lobala amen naye ngasese ngoba ayikho washembe efika ngaphansi kwetafula bokhanyile senomsiza-ke lo mntwana amaphela inkonzo ngocela ngezelini ngoba bathi uNkulunkulu akabhuqa siyafanele sombhuqa simonile uNkulunkulu thina bakamgobhoza umgobhozi olekhulumo baba khoyana mthela khona kodwa bashaye usazi wakhona bamlahle umntwana wakho ukhuluma ikhethe lokhokho elikude nalo mfana ozenzela icala uyise wakhe lo mntwana ngiyabonga ngicela ukuma la ithuba sonikeza abantwana babantu ozokhuluma noma bethu ucotshiwe umbongo masewufike ubeka lawo mazwi uthi ngaphi ungakhulumi ungende uthi ngahamba ngagibela ngahlala ngabuka ngene ey'hlokweni zendaba otshelwe yona ukuthi uzela ekhala emphefumulo oyimbukele lapho ekhala emphefumulo amen kuzoba bazo babathathu kuhlalisuthi bayobathatha ujabangweni nentaba yephezulu bayobathatha wonke umuntu unalo ilungelo lokukhuluma umbathi ingubo noma imbathile ingubo emhlophe
ngiyakhetha unyazi lwezulu wadla isibongo siwayekebeza wadukuza ngaphansi kwenkosi uGumede. Kodwa benkosi owesibili ngifike lapha ngafika ngiletheka unewodlulo ngilethe isimayo ngangiphuthuma emsebenzini ngilethe isimayo ngabamba nami njengoba sayisebenza ngase ngiphinde ekhaya sengilungisela emsebenzini. Uthe ebusuku mangilele ngayibona khona lapha ekhaya umphefumulo ngendaweni enhle ngiphethe iponi ihashe encane ngasingahamba leli hashe kwase qhamuka ikhehla elaligqoka siyasebenza liphethe indlu. Leli khehla leli lakhombisa ukuba lolake languhubha leli poni laze nalo labaleka sahlwana leli poni. Kwangiphatha kabi-ke lokho ngagcina ngawazanga ukuthi ukuthini-ke lokho ukuthi ngathi ngivukekhala umphefumulo ngijabule ngiphethe ihashe encane kwase qhamuka umuntu esengihlokoloza. Ngisangidlulele lokho bantwana benkosi kuphinde abantwana benkosi sengiphinda futhi sengisekangilele ngabona umshumayeli uMajiya esendlini ekhaya umama uMvetsheni. Ma esendlini ngabona ehlukanisa inyama ekhipha inyama ngaphakathi bayikhipha inyama ngaphakathi usasile nyama-ke uzoyithatha le nyama unyazi lwezulu ekhala umphefumulo. Yona ofuna unikele angikwazi ngoba unamali kodwa-ke funeka ukuthi ube no-20 rand ozohamba onikela ngawo. Ngase ngiphuma-ke sengizama lo-20 rand ngisemangase esangweni ngabona uzihlonyana okuncane okufaka ingubo ungazihlone esinde siya ngashaya lesilwane ngase ngibanda manje sasale kude lesilwane ngathi ngishaya. Ngase sengibuka ukuthi-ke kufuneka isimanga siletheke esiyinyama ngaphakathi-ke njengoba ngifike izolo nginesizolo sesimanga leso. Kuphinde abantwana benkosi aphinde ngabona isibonakaliso ngabe nenkosi amakhosi unyawo lwezulu kodwa sishaya lezi moto ey'ncane ebizwa ngama-sport cars. Lezi moto inkosi inkosi ayishaya lezi moto ngoba kulesibili ngangihlezi kuyona ngangihleli nje mina inkosi kuyona ekhontrolayo kodwa iwela imoto. Kuqhamuka iy'moto ey'ningi ezayishayisa lezi moto sasigibele kuzo ziyishayisa ziphenduke kodwa ziphenduke futhi ziphinde zihlale ngamasondo phinde yihambe. Sengisule ngishaya uvalo usunyawo lwezulu lami ungesawo hamba noShembe uShembe akafi uShembe akalimali. Sasesihamba ibanga elide lezi moto ey'ningi lokhu ziqhamuka zishayisa lezi moto ephinde zisukume zime sase kwagcina sekuthule safika sama lapha ngaphandle ekhala umphefumulo nenkosi yamakhosi sase sikhulu. Ngithe mangibuka kule moto inkosi yamakhosi unyawo lwezulu bekade gibele kulo sesingaphandle ngabona kunamasisi awuthiwa ngaphambili sika-driver nale passenger seat kwahlezi iy'nkomo zimbili. Kulesi kwahlezi khona unyazi lwezulu kwahlezi inkosi yasingichaza ukuthi uyafuna ukwazi lezi nkomo ukuthi zimeleni. Ngithi mina baba yebo ngiyafuna ukwazi usike ngifuna ukukhombisa indlela okunikelwa ngayo ekhanda umphefumulo. Le yokuqala ehlezi ishayeni la unyazi lwezulu ehlezi khona wathi le iyona emele zonke iy'nyanga zakini. Le ehlezi eduze kwesihlalo esesingaphambili wathi le imele bonke abagcotshwa bakini. Ngase mangithi ngiyabuka ey'hlaleni ey'ngemumva ngabona kunezihlalo futhi kunezihlalo ey'ngemumva ziwu-4 nazo kuney'nkomo futhi iy'nkomo ezisimo ezaziwu-4 ezayihleli khona. Inkosi bangisangichaza lezo nkomo ukuthi zona zimele ukuthini. Ngabe sengiphaphama lapho. Manje la batala benkosi ngifike lapha izolo sengilethe isimayo ngase sengibamba sengisebenza lapha ngibamba nje ibhala lenhlabathi sawela kulo moto sawukuthi inhlabathi esizala ebengihamba nayo nginganaki-ke mina ngoba bengithi nje encane kodwa ngisengilele ebusuku ngabona sesiko le ndawo sekunabantu abaningi befaka ingubo ezimhlophe kunomuntu obezobungazwa obephuma kulo mhosha lo kunomshumele bekhuluma ngibona ngomshumele ejoba kodwa ibonga lensizwa le ethi ngiyakubonga ukubekezela kwakho
kusizile ukusebenzela lensizwa bekuthiwa ihlulile imoya umuntu esehlushwa imoya ngazi izukulwane engakanani kodwa namhlanje nqobile inkosi kuzosinuzile amen ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyaziso umshumela sikhulele ibuku umshumela sibone lo okhulumayo umshumela umkhize eMontclair ngaphansi kwethempeli loNyazi lwezulu eletha okuhle amen njengoba ngila ekhaya emphefumulo ngithunyiwe besibuya emhlanganweni kade kuvalwa umhlangano uthe esontweni lokuqala uvaliwe umhlangano ngaphuma ngaya esigoqweni ngiya esigoqweni ebusuku sika-12 uma ngiqeda lapho ukuthandaza ngabuya ngase ngithi nje kancane ngase ngibona izwi kwakhuluma izwi lisemkhathini lathi hamba uye ekhaya lemphefumulo ufike unikelele abakini kaMkhize unikelele abasekhaba wakho kwaZuma bese unikelela abasekhaba kama wakho kwaDuma ilokho engithunywe ngase ngikhonjiswa nemali engizonikelwa ngayo okuyimali elingana ukubona bonke eyo-50 abathathu yavela le mali ingakho nje ngila namhlanje ayibonge Nkosi emva kwalokho-ke sengikhala phansi ngabona sengikhona la ekhaya emphefumulo nganikela thema ngiqeda ukunikela masigudla nje ngale kusetshenzwa khona kwaseqhamuka uNyazi lwezulu liqhamuka lidlula nje ngabona abantu beguqa bonke awunalo unyazi abantwana bahle basezulwini-ke ngikhona-ke namhlanje ngizokwenza lokho engithunywe kona inkosi sinikuzile ngiyamkhetha uNyazi wasezulwini lona umfana wamasinga ey'ntabeni zasemangeni enkosini Mathonsi amen ngifikile lapha ngesonto lomhlaka-3 ngesabatha lomhlaka-3 sibuya kuJulayi kodwa bengize nomndeni wakwaZulu kodwa ngingakangeni endabeni yomndeni wakwaZulu kuthe ngomhlaka-8 Julayi washo umlilo kude kabi nasekhaya makhelwane wami oqhelile kakhulu kodwa kwasuka inhlanzi yasuka yandiza ayoshisa indlu yangasentla esithandazela kuyona kuthe ngolwesithathu lendi ishango ngomsombuluko ngomhlaka-8 kwathi ngolwesine kunendawo engisebenza kuyona engizama ukulengisa kuyona ihlathi lasekhaya ihlathi lami wangena umlilo emini wazoshisa iy'tali lezo okuyizona lesephansi emshinini uma ngisabheke lokho kuzothi iy'ntathakusa kade kubhulwa lo mlilo yonke le ndawo ngisizwa ziyicishamlilo kwazothi ngabo 3:30 iy'ntatha ngolwesihlanu kwangena umlilo futhi kungena ucingo ngifonelwa enye insizwa yakadlala ithi mshumayeli usuvukile umlilo lapha ehlathini ngibona liyasha futhi ihlathi uma ngivuka ngiyakhona ngiyawufica ngempela mazama ukucisha ngize ngiphinde ngisizwe icishamlilo kodwa kuzothi ngesonto uvele kukhulume umuntu kundodakazi ngifike naye lapha nje ngafika nabafowethu ngifike nomfowethu namadodana uthi lo muntu kundodakazi ehele ithini esishise lendlu ngoba sifuna ukubona ukuthi ubaba wakho uzokufakaphi lokulungisela nje thina engasinakile sifanele ngabe uyasigeza ekhaya lomphefumulo futhi uma senginey'nkomo zabantu ey'sesibayeni njengamanje engikhuluma okulotolana nomntwana bathi-ke bafuna ukubona ukuthi ngizomenze njani kodwa futhi bona bathi abanaye uma kuwukuthi usephumile sengimkhiphile abezukuba naye ummeleli iy'ntombi zakwaMasinga zizokuba nayo intombi ezoyimelela uma seyilandula seyigezile ngase ngiyajabha ngase ngiyahamba ngase ngiyakumukela lokho ukuthi cha ngizokwenza ngizileke lapha ngesabatha lomhlaka-3 ngathi ulubeka udaba kodwa ngase ngibeka ukuthi ngiseze ngomndeni wakwaZulu ngizocela ukuthi bangibekezelele abakithi boMasinga
ngibuyele emuva bese ngibuya sengiqonde bona ngoba namhlanje sengiqonde bona. Kodwa indaba iyaphinda futhi uma sengibuyele ekhaya. Insizwa yakampanza iyangifonela. Ithi insizwa yakampanza awumshumayeli. Kuphi ekhaya lemphefumulo ikhona indawo kuthiwa ikhaya lemphefumulo. Bese ngingayiphenduli mina ngithi uzweni. Ithi ke lensizwa hayi mshumayeli. Ngibona isonto lingangeni ethempelini. Kukhona abantu abanye bebevula indlebe, abanye behluphekile benikizela. Uthi ke masibuzana ukuthi inkonzo ayingeni ngani. Uthi ke kuphenduka insizwa uma lithi hayi uthethe icala likaMshumayeli ngaphakathi. Uma efuna ukuthi wenzeni uMshumayeli, ithi indaba hayi uMshumayeli wenza icala ngokungalali ekhaya lemphefumulo. Kathi uMshumayeli esekhaya lemphefumulo kodwa wangalala. Manje ke lelo cala elithethwayo lithethwa umndeni wakubo nowasekhaya konina kwaMathonsi. Ngithi ke ngilapha ke ekhaya lemphefumulo kodwa ngesikhathi kukhulunywa bekuthiwe angize la nondodana wami omdala ngoba naye ngathi uhlupheka njengathi uthanda ukuba nenkinga ngathi ethwasa. Cha, bathi akukhona imoya leyo kodwa abala kithi abafuna ukuzogezwa la ekhaya. Amen. Bathi ke uma sizala ekhaya asingaphathi kumaya oluvuthiwe kodwa asithenge ukumaya oluhlaza. Ebese siyofike simaye la ekhaya. Amen. Size ngalokho lolu daba ukuthi ke sizoqala uhambo esilubizele phakathi kwekhaya lemphefumulo. Amen. Ngiyacela ke ngisekhona lapho ngoba ngibonile ukuthi ukhona umuntu uma kukhona ohamba ephephe iqolo noma kwakwenzeke njani noma wephuka iqolo. Ngizwe mangivuka ngivuke ngenalutho kodwa uma sengigezile sengivunula ngashawa iqolo ngashosha ngaba sathe ngiyazama ukusukuma ngize ngavunuliswa ngagcina sengithi umfana omncane akashayela imoto ngoba bengasakwenzeki lutho. Ngiyabonga kodwa mase ngifikela ngiyezwa liyehla ngokuya liyehla. Ngiyacela ke maye khona lowo uNkulunkulu azamkhulula. Inkosi ngiyacela uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni waNazaretha unyazizwe. Amen. Bangcwele ngumfana wakaKhomo eMthwalume ngaphansi kwenkosi yakwalithuli ubhekizizwe. Nami ngomunye bangcwele othe mayifika kuleli khaya ngaba nothando lokuthi ngizokhipha abantu bakithi emkhuleni ababeyenza saxoxa ikhaya lokho. Okusho ukuthi kwangivuma-ke uNkulunkulu ukuthi masixoxa kuzokwenzeka. Bengizokwenza-ke ngoJuni bangcwele ngokuvumelana kwethu. Kodwa ngibonile ukuthi kuyingozi kakhulu ungezi phakathi kwaleli khaya uzokwenza lokukhuluma ukukhulunywa ngawo kuthiwa kwenziwe kuyona yonke imindeni ngoba ungejile ngoJuni kuphela kwakhe sesivumele bahlukane abanye bomndeni bangasafuni ukuthi bangenelele. Ngase ngidlulelwa umfana wami egcekeni washawa ngesibhamu nomfowethu eMlazi washawa ngesibhamu. Ngibangcwaba ngosuku olulodwa eMthwalume ngenxa yomngezi la ekhaya lemphefumulo. Namhlanje-ke sesithe cha ake size siphethe lezi mbuzi eziyisihlanu zokuthi sikwazi ukubakhulula ngoba sibonile ukuthi babhajiwe la bekhona njengoba uMshumayeli Majiya esho nje kuyikona bangcwele. Ngiyakufakaza lokho nami ngithi ake ngiphakame ngisuka eMthwalume ngoba uthe endleleni ngabona khona lo muntu omkhulu. Kodwa ngokuthandaza uNkulunkulu sinesikile la khona la sifele khona imoto emkhomana kodwa ngiyabuya sivuma ukuthi sifike. Ngiyabonga kakhulu onyazini lezi ukuthi asithwale nami ngizocelela bona lokho abafisa enkosi. Usho ngonyaka odlule kade ngifike la ekhaya lemphefumulo ngithi nami ngizosiza abakithi abalele. Ngithe uma ngifika nje la nganikela ngacela ukuthi ngibanikelele ngase libala ukwazi ukusondela ngoba ngishoda ngamasenti ukwazi uzokwenza kwafanele ngikwenza nje noma ngihlola impilo nje ukuzosebenza. Ngithe kusenjalo-ke ngilinde ukuthi ngikwazi ukuthola amasenti ukuze la ngase ngihlaselwa isimo sokuboshwa umuntu ongiqambela amanga kodwa uNkulunkulu ungilondile ngase ngaphuma ngiboshwe ngonyaka odlule ngize ngaphuma kule nyanga eqaleni kwakhe.
ngizobonga uNkulunkulu ukuthi angilekele kukho konke. Ingakho ngithe futhi ngisondele ngizocela ukuthi ngabe ikuphi la konakele khona ngoba kuyimanje i-ID anginayo isilahleka isibili mangaphosisi. Mangayenza i-ID izinto zami zima zonke angiyeka zulu. So ngesabathu ndidlule kade ngizocela la nginikela ngoba bekuyisabathu lokuqala ngiphumile ejele. Kusho ukuthi ngikhalile ngenhliziyo ukuthi nami ngiyafisa ukuzonikela ngiphathe ukudla ngizopha abantu abalele abadala bakithi. Ngoba khona umama nje engimzwile othe kuqaqekile iy'mali zakhe ngiyafisa nami kodwa kwakuthi isimo sinzima ngoba ngiphume ejele nje anginawushusheleni. Kodwa ngabika kuNkulunkulu ukuthi ngiyacela ngiphe amandla okubuya ngizonikela. Ungenzele kumusa ngithe nje ngokuthi khona indlela yokuphila esiyiphila ngayo thina. Bayazi abanye babafuthi siyedlala iy'namba zokuthi ubheje. uNkulunkulu nje ngifikela ngesabatha ngazothandaza ngavuka ngesonto ngazosebenza ngale motion. Ngokusomluko ngidlalile iy'namba ngathola 2,000. Amen. Ngabonga uNkulunkulu ukuthi hhayi-ke zavuleka izinto sekwenzekile ngifisa. Ngithe ngisababaza lokho ngaphinde ngadlala ngaleyo mali ngabamba u-8,000 ngakusasa. Amen. Ngibese ngithenga-ke konke ukudla okuningayo ngabathi kuzokwanele lokho engikwazi ukuthenga ngizonikela ngakho njalo. Ngiyayithetha inkosi esekuphambili. Bangcwele umshumayeli ukhanyile emabombeni enjengabantu. Bangcwele benidla ngizophakama. Kepha ngiyezwa egazini kini nokukhuluma engithe ngithi ngiyakhuluma labaphesheya ngase ngithuliswa kuthiwa lokhu ungakhulumi bokhuluma ususethempelini. Okokuqala njengoba sizile sabakakhanyile ngithe ngisuke ekhaya kwavuka umndeni wakaKhumalo wakomalume wangena zonke luvukukele nje wangikhuluma ukuthi yolungisa izinto zabakhanyile thina. Wesenzela noKhumalo lo uthi ukhokho wakaKhumalo wayeney'nkanyezi yonke umzimba ingubo wayeyifaka wayeyisayuni manje wayebholofida uthi mesevela nithi ukubholofida konke lokhu akufuneki ezulwini. Ngeze ngapha kakhanyile ngibonile ixesha leli ade kukhulunywa ngalo angifunanga ukuchaza lapha ngoba lithiwa ingasho angisho esontweni. Lithi njengoba nizofika laphana inikele yonke into yenu izoba right. Amen. Ithi kodwa kusukela manje bonke abantu abazophatha imithi sizobavala amehlo ngoba bazosikhumbuza emuva. Ithi ngabusaba khona umuntu ozoba ney'lwane, ngabusaba khona umuntu ozophatha umuthi oke waphatha umuthi sizombulala ngoba uzosikhumbuza la savela khona nalapho sihleli khona. Ngiyacela uNkulunkulu akathi angasikhumbula akhumbule naleli xesha lelakaKhumalo luphele nalomnyawo kumina njengoba ngingenela ngoba senginikelelile nalo. Ngiyacela kuqaqeka amafilo kuqaqeke zonke izinto osibusise nekuzwini. Ngiyakhetha inkosi enkulu yakiphethweni bamaNazaretha. Ngiyaqalisela badala kaNkulunkulu ukusukela phezulu inqinwa isibhoko lapha esizwayo. Kahle kahle indaba nje ifishanyane ngenza kwethu. Ngifike lana ngelinye ilanga khona lapha emuzini ubani ubaba ubhekisa iZungu walapha nebukhosini bakwaZungu ebangeni. Suke ngafika lapha ngelinye ilanga wafica ukuthi kuyasetshenzwa lapha ekhaya lokuphefumulo. Ngase ngaqeda wachaza kwamaziya ayichaza echazela khona ngase ngihamba ngekhaya. Ngoba abantu bakaNkulunkulu kuyisono ukuthi balule izinto ozizwayo n'ozitshelwayo unganaki. Ngathi mase ngifike ekhaya wasekuthatha ubuhlungu evela inkonzo uzoyikuthi ngithe ngihamba ngemoto yavele imoto yashayisa. Ngathi ngishisa umoba ngapha ngashonke nalokutshaliwe. Ngathi ngihlele ekhaya izivele zithi nathi imoto isuka. Isuka ndipakiwe yashaya phakama yaphuza amanzi enjini kodwa into yokubonisha nje imoto.
bagula ngisho imfuyo ekhaya bagula abantwana ekhaya sengithi ngizocela intethelo ukuthi manje uma kumajika ngelinga ngaqhamuka laphana akulolu umdedele ngimthola apha endleleni uthi kabo ngela lapho uxolise uthi ngithatha isikhathi eside uzithi ngingafanele ngisho kuya lapho umdedele ongafanele kube umdedele bafoniqale la ngazo ukuthi namanje-ke batshaba kaNkulunkulu ngicela zocethi nabo lapha bakhona njengoba beyokhomba ukuthi balapha ngoba ngelilanga or ngingaqedile ukuthi ngasikade sisebenza kuloyo yambosha loya kuthi ezithukwini sengisekhaya ibuka sengathithi la ethosheni kunenqwalo enamasonto awu-4 kulolu yadala kunamasonto awu-4 mangithi ngiyayijisa ngibona igcwele abantu bagcwele phezu emulini yilo nabenqwala ngizama uyidudula yaze yaphuma yahlala phezulu laphana lapho lapha amabhoksi ngahamba ngaye ekhaya emva kwalokho ngasephela lapho ngase ngiyabhali yore lithole futhi ithuka ngelinye ilanga kodwa sengisusa ukuthi uba ngihleli lapha sengiyeza ukuthi isibhobo ungathi mina lithi manje lapha elugulane ehlombe ekutheni labo ngiyacela nabo ukuthi bangithethelele lapha bakhona ukuthi ngikhona namhlanjena lapha ngicela ngithethelele ngomntwana omncane kakhulu kuleya mndeni ngicela inkosi kusizizwini ngicela ngibonge ngicela ukuthi ngale ngibonge isilo sakithi inkosi uLanga Labalele wesibili uyena owasivulela isango singamashubu ukuthi sikwazi ukuthi size ekhaya lemphefumulo. Ngiyabonga kumshumayeli uMajiya nebandla kwathi ngeviki lokugcina likaJuni ethempelini sakwazi ukuthi sikhiphe amabhasi amabili namatekisi ney'moto cabanga ukuthi saletha lapha ethempelini abantu abawu-200 ukuthi beze bezozibonela bezizwele ukuthi ekhaya lemphefumulo ukuthi iwane. Mina ngaleso sikhathi-ke ibandla laseNkulisa laseNyukhasela amaliza lapha angikwazanga ukuthi ngize ngesizathu sokuthi kufanele ukuthi ngesabatha ngihlelela amakhosazane iy'moto zokuthi zize kuJulayi. Ngaphatheka kabi ngoba ngangihlela ukuthi ngizonikela ubaba wami ngoba bese kunesikhathi eside singamboni ekhaya ubaba. Ngiphatheke kabi-ke ukuthi mina ngithumela abantu abaningi ekhaya lemphefumulo kodwa mina ngisalile. Sithe bangcwele basezulwini sesisebuhleni wasekufuna udadewethu engimmelamayo wayesecela naye ukuthi eze emhlanganweni kaJulayi ngoba mina ngangizobuyela ekhaya emveni kwesabatha lentsha. Uthe udadewethu mayifika ebuhleni kokuphakama ethi unikela kugcwele kakhulu uthi wayeseyibona insizwa ezalayo ubaba ilapha phakathi kwabashumayeli inikelisa. Amen. Uthi wazama ukuthi ephoqelele ukuthi ufuna ukwenikela kubaba manje kuhleli kuyagcwala bangcwele. Wathi ethuyeza nomnikelo wakhe abantu bamgudlula wagcine engafikanga kubaba. Kodwa ngithi ngiyabonga ngoba ngicabanga ukuthi sibusiso sami lesi ukuthi ubaba simbone ngokuthi ngahlela ukuthi abantu benze ekhaya lemphefumulo. Ngithi ngiyabonga namhlanje ngoba ngimbonile ukuthi ubaba noma wayengahambanga engushumayeli kodwa udadewethu ebuhleni ufike wambona ubaba enikelisa kanye nabashumayeli. Amen. Ngiyabonga Nkosi kusenikuzwini. Yebo mama. Sibonile wena uhambile wayekhaya lemphefumulo wawunikela wahamba ngayo ebuhleni wawunikela. Kodwa lo muntu omnikelelayo lo muntu okuyena efuna umnikelele awuzange uzumbali. Ngithi mina bengizombala kanjani umuntu engingamazi ukuthi wafana noma uyaphila na ngoba walahleka. Isithi lengane washona lo muntu. Ngithi mina hawu ithi washona uzobona futhi. Uma ngabe ngivuka ngathatha ifoni ngafonela indodakazi yami eSoweto ngayitshela ukuthi isibonakala sengisitholayo sithi nani yami angazi ukuthi sichaza ukuthini. Ngoba ngiyazazi ukuthi ngumuntu okhohlwayo. Ngase wathi thina ma kungenzeka ukuthi umkhulu uzotholakala. Ngathi mina amathemba wekho kodwa kuthiwa yena washona. Ingane esibona sonishile athi washona. Kuthe uma ngabe kuqala uMashi yafona ingane yamalume. Yathi sisi atholakele amathambo. Aseqopha amathambo. Wabulawa khona ngapha ngakithi eSenface. Kwathulakala nje kanjalo. Amathambo odwa amalume
ngajika ngikhala ngingazazi indaba zami ngoba ngangazi ukuthi umuntu amathamba ngiwatshwa kanjani. Umshumayeli wangiqushisa ukuthi enzani kanje nenze kanje nenze kanje. Kodwa okuyikhona okubalulekile engikuphakamelayo ngiphakamela ukuthi ukuza kwami la ekhaya lomphefumulo ngamthola umalume wangiwatshwa. Uma ngabe umshumayeli ethi angingahlali phansi angisukume ngikhululele indaba ngiyayizwa ukuthi kungenzeka ukuthi khona lapho bekuzobonakala khona ngoba sithi ngisukile eGoli izolo ekuseni umlomo wami wonke undikindiki. Ngiyongugcoba ngiyabatshela ngihamba nami ngithi maybe ngishoda nge-iron emzimbeni. Kwenza ukuthi lapho ukuthula kwami ngikuthule ngize ngihambe ngibele emuva bekuzoba khona la ngizohlukumezeka khona. uNkulunkulu osephameni yazo lezulu ngiyacela ukuthi abakhumbulele lapho bekhona neminyaka engizoyinikela namhlanje ngicela ukuthi isebenze. Inkosi usenizwile. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseKheni bamaNazaretha. Bantwana abahle basezulwini noma ngize ukuba mude ngizoba mfishane. Mina-ke ngashada ngumajele wakwaMadela. Ekushadeni kwami ngabusiswa ngumntwana wentombazane. Okwahamba wabe seyadlula emhlabeni ngengozi yemoto 94. Kwahamba lo mntwana ngahambe ngithi nxa ngibuye emhlanganweni ngimone sibonakalisweni lo mntwana engathi ngiphezulu kwentaba inhlangakazi. Lo mntwana ungidukele edokodweni. Ngiphume ngene emadokotweni ngize ngithi base ngifaka kwelinye idokodo kuthiwe nangu umntwana wakho. Ngithi hawu Nkosi yami umntanami ngimshiye edokodweni elele. Kusho ukuthi manje sewulambile ngizomphukula. Wahamba lelibuye leliphupho ngithenge elinye ilanga kwangathi sengibuyile enhlangakazi. Kwangathi sengila ebuhleni umhlangano sewehlile. Mangila ebuhleni ngahambe ngiyakhala ngithi hawu umntanami udukela umntanami. Bathi hawu udukela umntanakho uzomthola. Bese ngithi mina ngizomthola kanjani umntanami ngoba le enhlangakazi akezukwazi ukuthi umntwana wowakhe. Awu ngaqhakeka kwahamba ngizama ukuyilungisa lento kodwa lento ayivumi ukulunga. Loqhamuka ukuthi lento ayilungile. Kusho ukuthi namanje njengoba ngila ngize kuNkulunkulu nyazi lezulu ukuba lungemukele. Njengoba sasikade seni entabazwe ngathenga impahla ngacela kubaba ukuthi Nkosi yami abangikhethele abakwaMadela ngokumiza umntwana ngesibongo samkhulu wakhe ongazange enze lutho. Kusho ukuthi manje ngibheka umshikashika wokulungisa futhi nge-8 nje bengicabanga ukuthi ngikulungisa. Ngiyacela kumalingode, ngiyacela ogogo nomkhulu, ngiyacela imindeni yonke yakwaMadela. Nkosi kubusisa emkhokheni. Amen. Nkosi ngelela egameni lenkosi uNyazi lezulu. Lo okhulumayo uMaduma waseSport. Awusaphethele mama ababili kuphela sasambile isikhathi Nkosi. Lo okhulumayo uMaduma waseSport enkosini yakwaMthembu eSport. Bangcwele benkosi ngizobonga oNyazi lezulu. Bengilokhu kunikela icela uNkulunkulu. Bangcwele benkosi emhlanganweni angiyanga ngimisiwe. Uma ngithi ngiyabuza ukuthi ngimiselani kwasefika isibonakaliso kumina ngilele ukuthi mntanami njengoba ungayile nje emhlanganweni uyazini ukuthi wena enzalweni yakho nzalwa belungu. Mangithi ngiyabuza ukuthi mina cha ngikwazi lokho ukuthi mntanami
wena uphuma enzalweni yethu yabelungu ayikho into ozoyithola noma ngabe ushembu yakunika angeke uzuyithole mangibuza ukuthi yini uthi mntanami kufanele ukuthi uhlawulele kushembe ngoba sabamba ukhokho wakho samdlengula wasekuphuma ukhokho wakho mangibuza ukuthi mina kufanele ukuthi ngenze njani wathi kufanele ukuthi uhambe babamba ukhokhokazi khona ukhokhokazi wesifazane ukhokho wesilisa babamba abantu babamba ukhokhokazi wami owayewumuntu wasekuvela ukhokho ubaba ebethi gogo kuyena ebemhlophe ngale ndlela eyisimangaliso uma ebuza ubaba ukuthi gogo uyimhlophe kangaka yini ugogo bengasho uthe ngelinye ilanga safika lesisakwazi sathi mntanami njengoba ungibona nje bangivise ngoZuma mangithi ngangena emndenini wakwaZuma bangamukeli bayangixosha bathi kwaZuma akekho nje sesize sanenwele eziphothekile isakwazi zindi inwele zigrey uthi mntanami akukho la ngingangena khona ngizocela ukuthi ninginikelele enkosini lasekuphakameni bangcwele benkosi angibathola abantwana nento engiyicela ngiyithole mangithi ngithe mangithi ngilele wayesethi umuntu wothi sikhombisa isitha sakho mangithi ngilele uthi nasi isitha sakho esithatha into oyinika ushembe ngibona abantwana bangcwele abanye sebeze bagakela kuthiwa yingane ngabe ziyafika kuwe zibanjwe yilesitha ngiyacela onyazini ezulu nabokhokho bami ababoshiwe abambethe mina babelungu njalo mangithi ngilele kufika belungu bathi ayikho into ozoyithola wena uyenzalo yethu ngiyacela onyazini ezulu ukuthi inkosi akathi ngangikhumbula ngoba sengicele ngaze ngadela bangcwele abantwana ngibatholi ngizocela onyazini ezulu nabokhokho bami ngizoba hlambulukele enkosini enkulu yasephakameni ukuthi lapho beboshwe khona uNkulunkulu akabakhulule bese bengipha imali yokuthi ngibahlambulule ngibageze nabo bangene ezulwini Nkosi yokusise Bendodana Nazareth ayingcwele engiyokhala ngakho kususe ekhaya ngisuse usizi enginalo egcekeni engiyona ngiyabona ukuthi imndeni yami ahambi kahle njengoba ngize lapha nje ngizokhala ukuthi ayingikhumbule eyakithi ngangema niyajali niyakomalume kakhulu nasemdlejeni lemindeni ayihlangane ibe munye phezu kwami umyeni wami lo asebenze emasosheni wahamba emhlabeni kodwa imali yakhe kayiphuma ntwana bakaNkulunkulu akuphumishe isenti lakhe konke ngiyabona kuyashabalala njengamanzi ngiyacela-ke uNkulunkulu ukuthi la ikhona umhlambululo angikhumbule ukuthi ungishiye ney'ngane mangikhumbula ngakhiselela ekhaya uqaqeke ibopho eyibophekile phakathi komuzi njengoba ngilapha ngithena sekusa ngizozala yibone ngingathi ngingasekhala ngizalwa khona ngabona iy'nkomo eziningi thema ngifika ngakulezi nkomo lenye ibiphezu kwesiwa iqubezile ifakazile ngayibona ikhala ngathi angithi ngiyayikhalima yayaphoseka ngale kwesiwa nenkomo ebekuyinkabi kodwa ngazange ukuthi kwenza njengoba ngithema athi ngiyanumuza kulesi siwa ngabona ufeleka eyisonga le nkomo ngiyacela-ke uNkulunkulu wasehleni nonyazi lezulu ungikhumbule la likhona ngalawo mazwi ngizoba mfushane uNkulunkulu akhumbula nabantu abami nomyeni wami la Amen. Ndolo uNkulunkulu ukhuluma ngithokozana nowami Khwanazi ngaphansi kwenkosi ungubani umsungathop mabondile. Amen. Bengila ekhaya ngoFebruary
sawunikela imndeni kubo baba wamkhwanazi. Angiphethe imbuzi zaziyisithupha size somndeni wamkhwanazi. Ngase ngifake yodwa imbuzi eyabe yasevele eqoleni nomkhulu kubo kamama ngoba ngangathi ukuthi wayephathile khwa. Ngezwe uMaster ngezwe umwana wasewokumhle kahle ungasikhathi ngisachaza sahamba sanikela iplane saqeda saphindela emuva ekhaya. Ngala ekhaya mangilala nje ngavuka sengivuka nomkhulu wasekhaya mama waqhamuka ecasula ngale ndlela le ukuthi kodwa abuye abanjwe ukuthi ngoba ngangimgezile ngoba wathi uyiqhamuka ngibone emhle kakhulu ngisathi ngiyamjabulela kodwa ngibona ukuthi unesithunela naso noma nokukhuluma kuphethe. Ngase ngimhlangabeza mashanga nti mkhulu kwenze njani mkhulu ngicela ukuthi ungacasuki nawe ngizoza ngimzele abasekhaya mama ukuthi nani ngizoninikele. Ngoba sengathi uyazwisisa kodwa engathi ikhanda lakasathathi kahle waza angathi ufuna ngasemoto ngimbambe ngimbuyise ngithi mkhulu sizoza ngizokhuluma nomzala ukuthi size lapha. Ajika abuye kimi ngimuze athi uma wabheka ukuthi umzala wakho bazovuma yini uma wabheka bazoyena ekhaya emphefumulo. Ngathi mkhulu ngicela ukuthi ungathembe mkhulu nami ngizobe ngikhona. So lapho abantu abankulunkulu abazange hambe kahle ngicela uNkulunkulu ukuba angiphe amandla ngenzele ngoba siyahlangana nomama sakhipha okuncane sathi ngcono asasithatha yoleyo mali noma ingekho ngoba ukuthi 1000 ukuthi sizele nje abasemaselweni ekho mama. Ngintanda ngithema ngasafuna ngithandazo imali engiyilindile vela ngena khona izolo. Amen. Amen. Mangazi ukuthi ngiyithayisele yini ngayibikile amasasesiqhubeka ngawo nale yakhe size ngayo ngicela inkosi ukusingizwile. Amen. Inkosi enkulu yalithekeni ngophakama uyazi bezulu. Amen. Bakhona abahle basezulwini sibonga inhlanhla esiyithombe encane kwezulwane zemndeni yethu. Unyazi bezulu ukuthi sibuye sizozenza lapha ngokusokakho siyoyibhuquza kule nkundla ayivulile ushembe kulelizwe lasemaqadini. Inkundla lena uNkulunkulu asiphe yona esingayazi ukuthi wayeqambe nini ukuthi uyiphetha nini. Kodwa inkundla yasezulwini khona inkundla zasemhlabeni ezithi kuhlukana kube sekuthukwana sekuthathwana sekubulawana sekusongelana kuthulana amafindo ney'ntsongo. Ayisizanga lutho. Ushembe wasezulwini yakhe yasezulwini inkundla ukuthi sizohlambulula abazali bethu mayibonge Nkosi. Amen. Ngoba lezi nhlambulo sizenza emakhaya aziphumeleli ngomnyombo yazo asiyazi. Ayikho namunye waziyo umnyombo wenhlambuluko. Wonke umuntu ugcine ekhomba ukhokho ngoba sazi ukuthi isikhathini masuke khokho kushiwo ingane izolo. Lapho phakathi kwethu bakhona abantu asebewokhokha ukhokho uhamba ngenyawo. Sebekhona kulokhokhokazi. Uma-ke bekhona ake nithi nje ukhona ukhokho wakithi angashiyo ophilayo esimkhomba ukuthi ukhokho lo. Kanti imikhuba yenzayo uhambe phakathi izikhatha zemizi yamadoda khona imizi yamadoda. Uma sehambile iy'ngane zethu mazimenzela umcimbi senze sengathi zenza into engcwele ungcwele lowo muntu. Iy'ngane zayizolo okhokho labo esikhuluma ngabo nokhokho bakuthangi nabasendulo. Unyazi lwezulu lisakhele inkundla lapho khona liyolanda khona isigubhu sesibongo somndeni nomndeni owaphambi kwendleleni eqeda ukudala izulu nomhlaba edala iy'bongo ezaqhamukayo ngoba phela iy'bongo iqhamuka ngamaqhawe omndeni. Ugcina abantu sebelizwa ngalelo qhawe ngoba livelele bese liyahlula. Ezinye iy'bongo zaqhamuka ngobhuqa, ezinye zaqhamuka ngamahlazo nangamacilo nangamanyana. Kukhona lezi iy'bongo zabantwana abantu ezafika kuzothetha amacala la ngoba zadabula kabi. Bagcina sebemehlule lowo muntu kwathiwa waphuma emndenini wayeselandeliswa ngesika senzile kwasekuba isibongo sakhe inzalo yakhe yonke amathuba akhe nomisende lakhe lonke libiza lelo gama lakhe ethiwa ngalo kanti liyisiqalekiso. Kule amagama emizi yokwabo bethu kushebhehlelana impala wafuneka iqala umnyombo wawo ukuthi aze ethela nje ayisukelaphi. Kule ngamawuko
khona amahubo ukuthi umcimbi umuhle bele yahutshwa bese kubhimba yawulingi waza nabantu kubulalane kube kuhlipizele nilukane ngigcine selithi uzane nofaka ungazwezulu yanxusa umbelinqange oyingcwele ungazwezulu ubafihla umngane wami besengiphelakizwi lokulandela ukukhuluma abantwana bakaNkulunkulu sikwazi ukuthi uNkulunkulu asipha amandla okwezana njengoba silapha kwenkundla uNkulunkulu ayelele emhlabeni ngakithi ezweni lasemapondweni umfula onedumela ngibili khona umbolozi nomfula omkhulu kakhulu kodwa angaze ngizwe kuthiwa khona umfula ogeza imphefumulo angazi-ke ngakini nangakithi nangakini mfowethu ukuthi ukhona umfula ogeza umphefumulo ngiyaqala ukuzwa ukuthi khona umfula oletha emhlabeni lapha ezweni lasemaqadini mhlawumbe ngakini ukhona kodwa ngakithi awukho kodwa ushembe sekulethile umfula ogeza izono ney'nsila ezanamathele emathandeni abazali bethu yoba silana sizogeza leyo nsila ngoba leyo nsila manje agezile iphume yakithi lalela Zulu lalela bantu beliphethe lezwe lethu siyazi izizwe zivuma iyadamisa impilo esiyiphilayo lokukhuluma ngikhumbuza ukukhuluma okwako lawena unsiza kanzuza lapha ekhaya lo mgwaqo ubona sowufakitela sazenzela thina ngihamba ngaye emandini ngawucela inhlabathi yabayibiza ukuthi crusher lokhu osuke kusale makade kusetshenziswa usimendelo oyintandana basinika ngoba ngabona uNkulunkulu la ehamba ngemoto yakhe kuyixhaphozi sase siyindlala la nansi aphesheya lenhlabathi engikhuluma ukuthi crusher sayindlala la eminyakeni ephambili masiyindlala sayidiliza thina bese ukuthi insizwa kanzuza indlala phansi ngespeed for sure kwaze washolanga sapusisana sahamba saya emakhaya sasangakahlani nokuhlala kwakuseyihlane le kuhlala insizwa eyimbili nje kuphela siyithengela isinkwa sivuka sizoyibona ngesabatha suka nje ngesonto umsombuluko asikho sozikuye ngesabatha suke siyithumele lezi zingezi zidle ngaphandle kwaze kwathi uNkulunkulu wathi bantu bami lokudla okwethu abantu laba ebathunywa emndeni yabo thelelani labafana abahlala lapha ekhaya emphefumulo bathenga amabhodi amafriji itofu hawu waze kusho ngithela amabhodi amakhulu baphele khona bayekudla ey'tolo hawu uNkulunkulu ufuna ukuthini kube insizwa embili ihlala njalo nokuhliphela amabhodi esizulu kwenzenjani namhlanje amabhodi awuphekwayo awu-25 esizulu 25 amabhodi aphekwayo izolo lonke kulehlanu uphekwe awu-20
edokotela abantu ekuseni kamama waphela awu-20 aphule wafake emabhaleti waphela awu-25 esimaya lesi kade sidla namhlanje uthi uNkulunkulu nihlezi impela zonke insuku mntana ngoba iyadla imphefumulo saqale ukuthi usembuthini unyazi lwezulu kanti wabona ukuthi usebonile kwaqala kuyimportant lodwa uthi nipheke lokhu kudla ekuseni bamupha abantu babebona kuyabehlula namhlanje zonke iy'nsuku bantwana benkosi zonke iy'nsuku iy'kole eziwu-3 ezisicatile sekuyakwesa-4 zidlala iy'ngane zonke iy'nsuku ziyaphakela lapha ekhaya ezinye y'khona anikho bantwana nidla la abekho abantwana abaphaka ukudla la abesikole iy'kole eziwu-3 zonke lezi y'katela zidlala ezinye zithi sisibongo bamshemba zibazi ukuthi ubani bamshemba awudli lezingane kudla lezingane zasemandulo ezabhubha emandulo ezingabhubha ngemihla amakhosi esaphangana wodwa ukulawa iy'ngane zenziwe iy'telezi zokulwa izimpi ezalini ezalithi khona lapho ngiyobona kuthundu lempilo ezalini ikuphi zikhulile zamaxhegu zizakwazi kodwa ziseyizingane ingakunyazilela ibuzo lithi uma nenza imicimbi lapha emakhaya nithi neziloyihle emkhulumeni nibaphithebe nibaphaziphi labo abaphuphumana abathutsha nabalahla nababushuku ziphi iy'thebe zabo hhayi badle nkombe ningane encane engazange ibone ila ngazalanga isithebe sayo imbuzi amen imbuzi nokuthi uphuphe imbuzi uthi ushembe uthi uphuphe ingane zaphuphuma zathutha zalahla zapushuka ezinye kwenziwa ngazi iy'telezi ushembe udlambile amen wazoyithenza ushembe lenkane emphefumulo zibile mina nawe zizwa amaxhegu zizalukwazi zithathe iy'nqumo phezu kwempilo zethu abanenhlahla bayibona unyazi lwezulu likhipha lapho emposheni liphuma nazo lapho emposheni liy'hudula kuzalukwazi amakhehla ubone ney'ntombi endala ucisha amabele zihambe zikhuluma ngathi zizokwesimoto wakhona inhlalakahle ekhaya ngoba thina kwenziwe intelezi ngathi obaba omkhulu befuna iy'khundla zokuba zinduna ziba wobhekela zibe yonke into abantu befuna ukuthi kwande inkomo kwande iy'mbuzi benziwe imikhumiso yenkomo iy'ngane abantu labo bathatha iy'nqumo ukuthi ushembe abantu abancindezela kakhulu awona amabhunu namangisi abantu abasicindezela kakhulu inzalo yethu ingakho kukhona ulimi labadala luthi akho dlozi ladlula ekhaya lomunye umuzi ngeke kusuka abalimi ampela bazohlupha mina ngowakamashini bazothumatha igazi labo ingane yabo kunjalo-ke nakuleli lizwe abantu abasicindezele kakhulu abantu baleli lizwe ababhubha bengafuna leli lizwe njengoba ngicaphuna lo mthandazo le olilayo ukuthi bakwacwezela indlela bathingana nosenza ngakhona bafika nje amabhunu amangisi ezosikotha asicindezele vele thina sezimlahlile uNkulunkulu samduma uNkulunkulu ukuphangana ngomona nangomhobhola amakhosi efuna ukuphangana wodwa kwagcina sengena imikhuba awukwazi ukuhlasela impi yakho ingazange ibhilwe bese kusuka umajiya kuloyo mkhunkulu idlale embathweni lusiba athi labezitha uma impi ufuna ukuthi ibuye akubeka umuntu wazana abakhulele kuthatha imbuku hlanganise nembundlwane kwenziwe intelezi eyokuthi maseyohlasela lapha kampele bangasiboni babone sesiqhamuke ey'fuleni zabo inja maye umbundlwane akaboni ingane engaboni umbundlwane akuboni lutho basuke beshaya ngentelezi ukuthi bangabonwa imikhuba yenze wokhokho wethu ushembe kanti ikhala emphefumulo kuzokezwa leyo nto enjalo amen nangu umshumayeli funa ukukhuluma nomshumayeli wakhala alokubalisa nje umshumayeli izinto ezazenzeka kini ngazazi uzwa ngazo siboshwa abantu abadala amafinga kubona abona abayizona lawo esikhuluma ngabo obaba nomkhulu nokhokho wakhokho ingane zayizolo lapho abantu ekhuluma ngabo layekhala emphefumulo abasemandulo ushembe eqeda ukujabula ukudabisa nomhlaba wadala abantu wayesibanikeza indlela yokuhamba neyokuphila nemithetho nemiyalo ney'nkambiso nayo nto bahamba kahle kwatosha indoda ezulwini eyavukela uNkulunkulu lowo namhlanje uNkulunkulu simvukela manje umavukela uNkulunkulu ugcina kweyithini eshaya intotho zivukela uNkulunkulu zithi umanje ukhishelwane sibhasobhele ngoba le ndoda eyayisebenza ezulwini lusifa esebenza umsebenzi omkhulu kulusifa lasezulwini
yagcina isimbhishela ukuyimvukela lokho kufa zangu zeqede yakumatosha izinhlabeni yaqanganisa yafunga yadoza ufundisa ukulunga nokufundisa ukuba namhlanje kunjani lokho kufaka kwelile kwangena emzini amadoda avukelelise emkhulu ngomthetho indoda inganqeni ukuthi ishiye ukuzayise iwele ngaphesha komkhulu emajimajefurathi lalelelahla mofuna wena ukuthi umuzi wakho uqinile ube nenkomo yawini ufunele uthole umungu wengane kodwa kube igazi lakho awuthi ngesizokhanje ekhaya baqala manje bakhumbule bavuke ekhaya akumele bathi uphume wazana phumuzise uthathele umungu ihlanganise ngolwethula uceba ngolwethula ubamkhulu lawo macala-ke abelungu bafika vele asekhona bafika abelungu singasenalo ithongo lelizwe singasenayo umvelinqango basihlongula kalula iyenza nje manje lahle muntu le nsizwa kanzuza ithi maseyilele ibona engathi senzela lo msebenzi ama ngomsindi bafana ngumsindi bafana nguzala bafana lingane lezo ibona sengazi ukuthi sesenzela kade siyenza ngayizona uthi suke sithi inhlabathi siyithele phansi ufika itraki lithulule inhlabathi manje lithulule inhlabathi mayendlala amagabade lawo madodana anokuphika iphume ingane uthi kuphume ingane athi amatsheleke lezi ngane kodwa manje ukuthi azilawulwa umuntu zinqulu lezi ngane ncane uthi azamantombazane eshawushe ngalodwa ezabafana shawushe ngalodwa zonke ziphele lapho ekhaleni bephumula uthi yabona amasanga awuthuka phela ngathini unyazi lezulu u-27 lapho lakhombale lakhomba emva yathi leli isango lenhlanisuthi laselizakapha lathi leli isango lajamangweni laselijikela ngale lathi leli isango lentaba yepheza likhomba sasicabanga ukuthi imshothini simasingena atisho imphefumulo lezi ngane zibonakala ziphuma uthi uzuza lezi ngane ishawula yini abafana bahamba bodwa amantombazana ukuthi ncane kuyakhasa uthi kodwa sekuyagijima shawula yini kwangena esangweni lomama uthi mangena esangweni lomama ushawula yini njalo masilisa sathula phansi ukuba gcinisekile manje ukungena nasibekwa kwethuzo wanqamla amakanda labantwana ubagcina sehlele ngezinga sethe bha manje uhlele ngezinga wabona manje noyitha amagabade yaphikila kwase kuyiphumela nje uthi uthe gcina wasephuma ezamabhuno nezamandiya uthi kodwa manje phuma shawula yini ezabafana ntombazana shawula yini uthi wankema manje uthi wayesithi manje uyabheka ubona indoda endeko umjiva egqoke unazaretha omboza amaqakala amhlophe uthi akayibona ngiphela kugcine sekuyeke ukubuka ukhuphuka naye esikhuluma ukuthi kufanele abantu bashumana lapha khaya uthi bathibabelo bathi baseyizingane kodwa ngoba bamisile lo msebenzi fanele sibatshele yini lo ebonayo mfana wathi babona ingane iphuma emagabadeni wathi mbona ebona lezingane ebona iphuma la magabade iy'ngane lezi obabekazi benu basemandulo obabekazi benu basemandulo abakushulizisa abaphumeleziso iy'ngane lezi ezingazange izalwe ezaphuphuma zachitheka zalahleka zakushula uthi yini elibonayo lezi elithuso uthi engibona nezamabhuno nezamandiya uthi obabekazi benu basemandulo obabekazi benu basemandulo babephuma becela boyise bathi sicela ukonlekelela kubaba siyosebenza emaplazini ngomuntu omnyama wayese engasenawo uNkulunkulu engasenalo ithonga sesigulazo izizwe zonke ezweni lethu uthi bese becela bethi bobaba sicela ukuphuma siyosebenza bavume babayosebenza emaplazini bayosebenza ey'nqubeni uthi uma befika lapha bafike lithi ibhunu uma ufuna umsebenzi lala phansi uthi indiya ma efuna umsebenzi obabekazile into esithi no-anti odada bobaba bethu obabekazi lawo ngesizulu ngesingisi o-anti umuntu olamana loyihlo bakho wesimame uthi obabekazi benu basemandulo bathi uma befika betha amabhunu lala phansi khonizothola umsebenzi uthi ngokuphoqeka ngokuhlupheka ushiye ekhaya ulala angadliwe abeselala phansi abesekhulelwa namanje yasho njalo abeselala phansi beseyaqhubela ayebadlwengula ngomshoshaphansi uthi abesethola umsebenzi uthi abeseyaqhubelwa mayeqhubela abeseshaya uvalo ngizona kanjani nesilwane ekhaya abesephuma emubeni ehushule eliqhibe ngomoba
uthi abanye bayitraining bayikhushula khona uthi lezi ngane-ke ngesikhathi beyikhushula uBombele emandulo wayeyithathe khona lezi ngane seziyinqwaba uNkulunkulu akasazi uzolonda kanjani useyilethe kani imphefumulo uthi izonalo lezi ngane ezamabhunu zazaba ngendluzula amabhunu ehlukeza obalulazi bethu emandulo amandiya ehlukeza obalulazi bethu emandulo uthi lezi ngane ukubona mntana mzonke lapha zingabashana endlini emnyama zizaba amabhunu namandiya uthi-ke tshela labashumayeli ngoba beke uthi uthe unyazi bezulu abaphume bame ngaphandle bamemeze bathi wozani uzoninikela lezi ngane uthi mabeza bezoninikela abantwana bezonikela abantu benikele lezo ngane uthi unyazi kuphela nokwazi ukuguqula igazi lomhlobo ufuze uhlobo luni uthi lezi ngane zingabashana endlini empisholo azikwazi uyaboyise bayiletha ngendluzula akubona oyise uthi ushembe mabenikeli ushembe uzoguqula igazi lawo lifunze komalume bazo Amen. Amen awusekho Amen. uyazazi ukuthi kweyini okwenzakalani ngoba thina sizizukwana phela sayizola sazi labo basendulo yabazi okwenzakalani kimi uyazi okwenzakalani uthi-ke unyazo loguqula igazi lezingane zamabhunu nezamandiya zifunze igazi lempisholo ngoba yiy'ngane ezingabashana endlini emnyama azinashwa Amen. Amen. umfoka ukuthi sesihambile isikhathi ngeke ngisabadedela khona bese kuba umfoka Didi uthi umfoka Didi belekelela la amaphoyisa lapha egadile njengoba nibona lapha kunamatshe amhlophe lapha asifana ngamatshe amhlophe ngokwasanda kade ngilapha lapha iy'ngane lapha ey'kushiwe ijikele khona ngiyobona kunamatshe amhlophe ulapha udodwe yonke nangu mnangelusebenza ka-water and sanitation baphinde njalo lapho bagcinisekekile ngoba ufesini ngesabatha ngomsombuluko sekugcwele udodi yonke into yinzinto ezabulawa nawo yonke le ndawo kungahlifilile kwasekuqhamuka umasipala kwasekuqhamuka umama futhi umama ngiphindanga ngambona wafike egijima la ehefuzela ejulukele mali wathi ngithunywe nkosi uthiwo wena ubona nje nazarethi uthi uthe uthiwo uthi ngimone lapho ephethe hospital lapha emgwaqweni eklina kanje uthiwo lenkosazana liklina laklina Tutum, hamburger abashumayeli umtshele ukuthi abakhile bese kina yonke le ndawo lekhucule ngoba thina aboshebe nezikho zonke zethu sambe siqoqa umhlaba wonke sambe siqoqa imindeni yapha ney'ngane ezaphumayo zizoyibeka lapha zilinde iy'ngane zabo ezisuka emagumbini nabalumhlaba zizongena ekhaya impembulo bese kuthetha amacala uthezi abanye babo basazohlala iminyaka ngoba iy'ngane ezobalandela kazala ngoba lezi ey'khona ziyaphika zithi ayikho le nto enziwa unyazi ezinye imbathi ngoba mhlophe uthi batshele bakhini la wakhuluma leyo nto losisi uthi lasuka unyazi lasengena ngaphakathi mangena ngaphakathi wayesebona ngaphakathi uthi umuntu wayekhuluma kwakuthiwo uthi aqeda ukukhuluma lasengena ngaphakathi ekhaleni lemfumo uthi imali ingena ngaphakathi lathi ukusenzani mntanami uthi wavulela unyawo uthi wafitha unyazi bezilujulele imali hlanza amathambo hlanza amathambo lithatha linyezi uthingo lifaka unyawo ithatha linyezi unyaka lifaka umphefumulo thatha linyezi ilanga lithathe limgeze linikeze unkalo wendlela umntanendlela amfake emanzini umuntu aphendula kule muntu uthi umuntu ongamngebala wayekhanya ngazuthi bathi abantu belitedla umlungu wayekhanya ngathi umlungu inganomlungu onsuku nemali ukuthi wayengamhlaxolezele ingane ephuphumile uthi yayikhula elibhekile ikhule izibe yiqhegu lezalumele ngayo nenzipho uthi ithi inkosi lo osedlulele iminyaka yamakhulu aphuphuma akaphi umuntu uyasuka lesi siyahamba ngibiza umshumayeli ngithi mina sizonkela kanjani awuhambe sasiqina umsombuluko yedwa emsebenzini ngibona kumilo lapho abaphathi nawa-SW bathi bathi mfundi abazi ukuthi balohlolo bemfundisi manje sicabanga ukuqina nendawo manje sesizwile ukuthi umphakathi nahle njalo manje sicabanga ukuqina nendawo esinikeza ushembe Amen. ngomsombuluko lodadewufeka ngasodwa ngomsombuluko ufaka sicabanga ukuqina esinikeza ushembe thina sajabula phela nasiziqine sesikhathele athi hayi sicela mfaka amatamhlophe washa abantu ba-SW Amen. bangene sawubuyela uNkulunkulu
ahlele unyaka wefana manje ngibona amen uDidi mayesebenza lapha uthi wathi mayeselele wabona nathi bayasebenza lapha esangweni manje kuyabheka umuntu abakhuluzi bathi thina sabashana thina sizalwa thina omama abamnyama omama bethu bazivula basamabhulu namandiya la ngibone khona-ke ngibone kuthela udadewethu angabesakhala umama wangabesakhala ngoba umuzwa kuwo ophelele yoninalume uthi umkobokazi wakhe wayemuntu omnyama wadlengula yibhulu vele kwabo leyo malume ibona lisendlini emishona yena into efanele yenze fana ahlangana leyo malume bakhe ugezele idlo zawo malume wakhe elakhaphazele ukuthi dlengulabelungu ushemuzo besekhethe ekukula lo wazalwa inyungu igazi ifuze boninalume nabo abakulo malume wazo lesalwazi laba bese banikele ukuthi uNkulunkulu ucelwamise ngabadlunguli bangasondeli kuwe mayibonkosi unyazi phela nawo asikho isizwe esingalazi unyazi lwezulu wena nikelela laba bakomalume walelya ubani uthi kuzalwana uthi badlengula bazalwana bazalwa umkhokazi umkhokho akaphika umama wazwe umkhokazi wazalwa bani wema umkhulu wakhe ikomalume wakhe lokho kwafanele ngelizwe zakwakho amen leyo labantu abapishona bese benikela inkosi sicela ukuthi bamise abantu beza ngidluzula ubona alibona bakubo shemba abathathe bayobheka ingane zabo zabelungu amen bona bangapha endlini emnyama ngoba oyisa babalethanga ngemvelo babalethanga idluzula nalokho bakabuye ngapha mayibonkosi osalibala nezinwele kodwa igazi labo ushembuzo liguqula lize endlini empishona amen abantu abathola impilo mayibonkosi usize umuntu omnyama nakini nabo wazazi udabuye kanjani kodwa ushembuzo ekhaya impumuzo ukuphula leyo sini njani amen yoba ngasesemishini khona abantu abazalele esibongweni kanti ukhokwazi waphangwa wabutho ukuba ngizosukuswamana phambi ukhokhokazi wakithi abesebenzisa isikwele sakhe ayijabulise ngayo bese kuzala iy'ngane ezingalemize uSimamane kanti uSimamane wayeumpangi akuzona iy'ngane zakaSimamane le nto ayihlukile nalo muntu ekuthiwa ilongwe umuntu okuthiwa ilongwe ubiza isibongo salapho unina wakhe egane khona kabizi lesi sikalolo ngene ngewindi uma kufanele kuthethelelo cala umshema kufanele kuthethelelo cala umzukuzungu bafanele akuphume iy'nkomo zalona baba owangena ngesibholo emzini wendoda waze ukuthi inkosikazi wakhona kufanele kuthethele iy'nkomo kuthethele iy'nyongo nemswane umthethelelo cala kanti ubaphume umuntu oyile ngayeli esibolo sayise futhi babengavumi laba bantu abanikazi bomlekokazi babengavumi bayekuze umntwana umuntu kuyathengwa kuyahlawula kwenze yonke into ezimizi kwenze yonke into ikhokhe izinhlizi itholele bese bemkhulula ngosemthethweni uma ungamkhulula ngosemthethweni noma ilonga lapho la ilonga lishisa nje impepha asizazi ukuthi siphuma kuphi kodwa ushembe uyazi njengoba siwathetha amacala nje ushembe uyakwazi ukuhlukanisa okuhlukene okuhlangene kungafanele akuhlukanise ahlanganise okuhlukene kungafanele kuhlanganise ngoba ushembe uyisiqalo nesiphetho unyazi lwezulu mayibonkosi usizi lodwa lolu oluvelayo phakathi kwalo muzi siyacela-ke angeke sibanike uthi into enzekile lalesisa phela lebakhulumi ubani wakini owazalwa mlungu kumshumayeli mina umama wazalwa umkhulu babe sebegoli ugogo ozala umama asimazi ukuthi unabani kumanje uma ngilandela kuthiwa ungaseswatini manje pho ukhaliswa yini into engikhalisayo baba kumanje anginakhaya ngihambe ngihlala angazazi nanokuthi ngizoma ngabe njengovuke namhlanje uvuke wavuka kuphi ngivuke kaDanisa la ngihlala khona hlala khona phela wena uthola amandla uzonikelela ithongo ukuthi inkosi ngicela ukuvulela ithongo liphethe impilo yami
Uyezwa baba? Ngizwa baba kodwa ngenxa yosizo Ngaphela manje usizi lalela wendoda. Wendoda. Hayi awushula ufune ukusinda. Kulungile ndoda. Umkhulu bantwana benkosi. Sonke sijabula wena samazwi isho nonyoko. Ubona abantu abangazwise nonina. Jabula wena samazwi. Suma phela uthetha amacala akho. Ulungise la unakele khona. Ushembe nasesendisile ushembe abadala imbuzi abadala enkomo. Akafuna imbuzi akafuna enkomo akafuna imali. Ufuna inhliziyo kuphela. Usukhona ekhaya lemphembulo. Lo mfundo uzogeza yonke into. Nento efihlakala ivele obala. Amen. Mawungenalutho kwanami wonke uzosebenza. Nalapho usebenza khona imizila kaNkulunkulu umthandaze khona ehleli kuphi nakuphi asebenza khona ke uthi inkosi bangisebenza umsebenzi ukuthi abazali bami abaphethe impilo yami bafake ekhaya lemphefumulo la umuntu wathi ukugeza abantu usebenza ehleli ushembe ngobathanda bafake ekhaya lemphefumulo abageze bese bebuyele eqinisweni bese betshengisa umkhombandlela ukuthi uzophuma ushoniphi. Amen. Bethi betshengisa ingane uzophuma ushoniphi mayibona inkosi. Ngoba ngiyavuma amen uthandaza yonke into uNkulunkulu atasenzile. Iyazifuna phela. Awunalutho ephaketheni lakho. Ushemba kafunele umuntu ufuna inhliziyo yakho. Ngisho usebenza ngemphinda-phinda. Ngisho usebenza emzini kaNkulunkulu. La usebenza khona thandaza ngenhliziyo. Uthi inkosi njengoba ngisebenza nkosi ngiyafuna nkosi angizazi mina nkosi ngiyishwa nje. Ngicela ungifunele ithongo nkosi kuliyona eliphethe impilo yami. Ulise ekhaya lemphefumulo ugeze nkosi uhlambulule. Ulithize amacala ukuze livele nkosi linikeze umhlahlandlela inkombandlela. Abanalutho ethuleni ngoba kade esunungazi wezwe ngithi ninganalutho nemposhembe. Nabo-ke abanalutho ethuleni baphoshembe. Thina khona sicela ukuthi ushembababuthe. Ushembulalazi into zempethe impilo yakho okuyiyona lona hayi yona ocabangayo wena. Ngokugeza uyalazi ushemba mothe inkosi leli empethe impilo yakho. Ngicela ukuthi abantu bayikhale impembu uligeze inkosi ulithumulule inkosi kanti amaphinda namaketanga ubahlalise esigawini inkosi baphumisana umnotha bathethelelane ungumpondo umpondo uthathawo umthathawo vele baphethe wena ma bephethe wena belwa uzoyithonaphi inhlaka ngoba fanele bankulunkulu bengalimi lunye bekucelela uNkulunkulu manje noma bekhona bephikisana bazokucela bakuthini uNkulunkulu ngoba banelimi ehlukene okuzogcina sekuthiwa amalimi. Uma kuthiwa khona amalimi kuchaza ukuthi baningi abantu abakhuluma khona njengalabantu ekuthiwa bakhubazekile kuthiwa banamalimi. Kuchaza ukuthi kuleyo nto elwayo egazini labo iyona lofuna ukhuluma ingakho agcine esekuphukiselwa futhi lo muntu ethuna amalimi. Umuntu udayisa lolimi olodwa khuluma eyodwa. Manje masebebaningi kusuka umsindo bese kuthuswa imali yangingizwe unamalimi. Ngoba yilimi ezidlulile kwendoda evile kwendoda. Lowo muntu ngiyafuna abuze uNkulunkulu ngicela ubuze kabani licala wobani abalaphezu kwami baphikisane bonke bangumntwana oyedwa bafuna ukukhuluma bonke kanye kanye. Ingakho nonako umuntu onjalo bombheka ukuthi ishaya amakusondela eduze kwakho ngoba kusuke banga nawe nje isixoxa sobabili mase uthatha umbhobho lesomana sike saqabaza kuzo umthetho la uyakhuluma usomana nami ngiyakhuluma embhobheni qaqiniseke hey wena nawathi hey wena yini ngisiyabangizana nakini nakuwe egazini labo bakhona umuntu onjalo ngeke impilo iyihle kodwa uba awumbekela umuntu namalimi ukuthi akahlabelele ngoba umzekelo umuntu namalimi umuzi ukuthi unamalimi ngoba yini yona leyo manje uhlabele investi ngokwakhe akabangisa omunye umuntu kodwa masekukhulunywa enyalo yokufuna ukuthi mina ngifuna ukuziwa qala abalimi bafuna ukuziwa abamalimi bafuna ukuziwa abakhulisa unyoko bafuna ukuziwa abasefaka abamalimi namama bafuna bonke gcine sekubandlule bangalolu limi lwakho lapha-ke ekhaya lemphefumulo yini uNkulunkulu asifundisayo ukuthandaza uxoxe noNkulunkulu hhayi kuma ukuthi iJerusalema muzikanye akhange iJerusalema kuyaliwa khuluma ngento eqondile ukuthi inkosi njengoba njengayothi uzayikhuluma inkosi angizazi umuntu wabantu ngazishuma ngicela ungifunele wena lazi idlozi ephethe impilo yakho alifuni usheme uthandaze usebenze uzoliveza usheme khamba ngalivezi lisaqabana aliveze selilihle ngoba ngikucelela selizokhuluma eqondile ukuthi bona ngishona lixhumanise nehlobo ezokukhula mayibonga inkosi awasizi kodwa kukodwa esingaphandle
siphathisa abantu ngoba ngeke singene emlonyeni wabo ukodwa ushembe uthe bantu bami uma-ke amandla ekhona uma amandla ekhona zamani phela iy'thokazi iy'bhuzazana lokhu osewonkumankulu nosekujahwa ongakakhwela nosekujahwa iy'phungwane funa lona iy'mbuzi ezincane ophuma kunjani funa nizona phela niy'thole nikhuthale phela niqale niy'fune zesintu angahlali umuntu umsomi ukahlala uyohlala ukuthi uzawufuna iy'mbuzi ngekhaliphi agcine seya la ebhuzanelete esifayeni zamabhunu ethatha lezi mbuzi lezi zamandiya kodwa isuke lwahle lonke uthakathungale ehlenyuka andayi ngizoyitholaphi mina iy'mbuzi kodwa uma kuthiwa wofuna i-TV engasuki phansi wehlawanyana ufuna ama-ofisi ezoboleka imali eyizalayo eyothenga i-TV kodwa uma kuthiwa wethetha amacala kumuntu hayi ngizange ngiyithole imbuzi manisengibamba khona lana sukuma phela nawe ukuthi ubelize ufune iy'mbuzi zesintu ngoba lezi mbuzi zesintu uma seziswa uNkulunkulu lokho lizoyikhuphula ngemali basekushembe njengokubeka nazo ziyakhula izale uyayineza futhi uNkulunkulu uyayijoba kuzenze yonke into zizala ngesikhathi zizala uzala izizukulwane kuhlehla izizukulwane zaliti ngoba le nto yasemandulo kuhlehla izizukulwane hamba izizukulwane ngezizukulwane uma izala lembuzi amazelanayo ayozala izizukulwane ukuhamba izizukulwane ngezizukulwane zamacala omndeni ukwanda isibusiso ukuncipha amacala ayewonkosi ngoba izala phambi kwamsindisi abazenzile udushembe lokho yibuka nje zikhulu izala abazuze udushembe uhlala iy'mbuzi cha lenziwe lo mcimbi nje siyaziwa ukuthi uyaphuma kuyahamba ahamba kho imali yakho ahamba othenga iy'mbuzi wabo lezi uyayibuka nje ngoba bezokuthetha amacala bese sisuka ngithi sifuna ukuyithenga sasindwa umthalo yakasimamana neyakamajiya lenza ihlazo ekhaya uNdlovu ukuthi khona abahamba amagangayo abayithathayo iy'mbuzi ngokungemthetho athi umuntu hayi uzokulanda imbuzi lapha kulo letha imali lo muntu ofanele umuntu okwazi ukuxopha uNkulunkulu kanje thatha imithwalo iy'nsizi zabantu ngeke ngisho lento yakhuluma umuntu la enikele ngey'mbuzi ezihlanu abantu bakume ekhala bethi mntanami amacala ey'mbuzi alithi azangafike uNkulunkulu wathi uNkulunkulu akanje kuye kusibanibani uyeza uyathethela amacala akhe uzokwazi ukumthetha amacala njengoba ngeke uzothokola abantu abanye besebeyintshontsha lapha emzini wengcwele untshontsha ukufa uthi ushembe ngemali iy'thola abantu abami iy'bhuzazana eyokuqala siyamthuma ushemba sibuthele sonke isizukulwane esiwulile egazini lami emagumeni noma lokufa eyokuqala leyo abafuthi abafakekala empemphula abathulitifa abalamula abageze eyesibili yabathakathi nezangoma nenyanga khona insizwe nenhlanhla eshiwo kuthiwa esibili inkomo ngoba abathakathi nezangoma nenyanga babenza lana kunenhlanhla leyo basethiwe eziwu-4 lezi ezinye-ke mina ngibala impahla uNkulunkulu akhuluma ngazo eyokuqala yokaqoqa eyesibili eyokuhlambulula izangoma nenyanga nabathakathi nabakhunkuli nabantwini nabaluzi eyesithathu abantwana abaphuma bachitha balakha bakushulwa benziwa amakhubalo benziwa iy'lwane benziwa imkhovu eyesine yabo abantu babelethiswa kusemthethweni wazange babelethiswa abavunywanga emhlabeni baphuma bachitha balakha bazange babelethiswa sonke labo kwenziwa imicimbi singakazala sisesey'nkaleni zomabe wathi inkomo yabebelethisa bona zange benzela bakhona wona bathi asimukwelanga emhlabeni ushembe abantu abamlo mbuzi yabo uzobelethisa zonke kusukela zasendulo hayi le yakho nto niphuphumile into ufuna ukuyenzela ababelethisi uyazi ikhathelelini ingazibona ingane zapho emandulo ey'mpini zasendulo zafa zibaleka lokho kokwazi ey'swini zaphuphuma zathethela zathiwa iy'mpisi zathiwa amamalasi azaze zenzelwe zona ababelethisi wena ugijime kozale yakho ababelethisi bese gcine kuphimba izinto wenzele yakho umhlonyana kodwa lezi zasendulo zenzelanga umhlonyana uzenzela umemulo kodwa lezi zasendulo zenzelanga azange phela incwatsha azaziwa azibonwanga wenzela ukhokho wakho isihlanga okhokho ababele iziphi zasendulo bona benzelanga ihlanga khokho ongazi isibaba kanti labo basendulo bona benzelwanga ushembela ekhaya impemphula abantu abami
sizomfundisa ukuthi asale hlambula abantu bokuqala basendulo ukubona abadala impethu ukuthi izinto zingakwazi ukugcineka emhlabeni nikhanganene noma lenzi izinto lisusa ukuthuthuva lisusa impi ngoba laba bamfuna uNkulunkulu laba besenzela abayakupho kuthiwa phela mawudlulayo uyakuyihlo bayakuyihlo bayaphongokazi bakho ngoba bona basale enkundleni zasemandulo ushebulane ebona-ke lo muzi wakhele bona mayibonga inkosi wakhele lezi zalukazi zasendulo ezafika zizogana zafika ziphethe imbokodo zabulala bonke abanakwabo ezalapha ekhaya noyixosha kwezebelini ingakho elushembele ningaloko niqhosha nithi namadoda nazi isithebe baba kodwa ungababiza ngakwetharatha uthi ushembele kulungilele ungababiza ngakwetharatha ubabakho uzotshela uyise atshele ukokwakho etharatha angabizwa uzosengabizi moses ngokukhokhelwena awalapha ekhaya athe siukhokha belanda isidaba singene lapha ekhaya sidle inyama siyakhuza zesidoda umkhondo nasiwuhlambe siwufake engalini yakife bese kuthiwa umcimbi uphimbile uzalo emthakathini kanti vele umuntu uzalo wenze lo mkhuba ushembele umuntu njengoba umthakathi wangena ulusiko wenza imkhuba akayekiswe lento ngoba uhambe lento eyenza akayekise agezwa phuqe lobuthakathi abuyeze emndenini azogwetshe emndenini mayibongosi uma idedele bomfazi lapho uzokubulala isigebengu masifukela abantu amaphoyisa sathatha sawejele asiphuthe isibhamu bese lapho ejele sisagadwa abasenza abantu abazalwa bashuthuma nithi manje nomuntu ofayo esengumthakathi ekula uzokuyaphenza abanye abathakathi akabona bazofaka emndenini ageza phuqelezi lomthakathi bese yagwetshwa umndeni ingani abantu babo bashona amabhantini badesela amabhulu basenze bakwesebelungile sebefundile abanye beyifundiswa ngoba ugwetshiwe nomuntu bayithiwa yomndeni nabo-ke abalandi bazogwetsha emndenini bangayeke bamufaza bayingozi bayokhipha ingane yakho kade uqeda umatriki mani beyisigebengu bakhipha indodakazi yakho mani bonondilo ngoba nazi isakwazi esafa sikhohlakele sithi umthwala kazethuli sathi ingane yakho siyihlalise efletini ngoba siqoqiwe ukhona nje umkhulu wezimosha uyazi usubakonke abagezi kodwa kufuneka inhliziyo yakho nomphefumulo wakho ukhale ngawo labo bantu bakhalele sizobakhalela nje basila mayibonga inkosi kuthi abamuthi uNkulunkulu imbuzi yesinye abantwana eyesihlanu imbuzi abacela inteshela bona emndenini babulala abafowabo befundela amakhosikazi abo babulala abanababo befundela kodwa esenjini mningi umkhuba bangiyinkomo bangamasini bangiyikwama bezokuthakathi betezomnyanga izamo balenyanga izabulala abantu bacela inteshela bona emndenini abona ezweni abona amakhosi abona umndeni nqangi uma-ke emaningi amacala bazowakhuluma bona noma emadi noma ebandla noma esilo ibona bawukhuluma bathi sifuna inkomo yami ngaboya bazokunika mayibona inkosi kodwa angihamba nomndeni phela ungathi umndeni ukhona ungakazi ukubuyela bese uphuma ngemva kwawo ngiyabonga xolise kakhulu kwabasezulwini usuke abashumayeli bakhala kakhulu ngijabulile kodwa ngabekhala abashumayeli ngoba ibona ababheka izwi laNkulunkulu ibona abazokuya bathule abantu ukuthi hayibo uNkulunkulu usakhele umfula bo asambe ngizogeza impilo mayibonga inkosi ngicela ukuma la bangqola abavangeli lesakwazi ukubanikeza sebeyosiphethela inkonzo sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesabelelo ngesabelelo samakhulu 211 abashumayeli abakhokheli abavangeli bobesebesicela isibusiso uNkulunkulu ngicela nomuntu umshumayeli ovunyelwa umoya asole ngalesabelelo inkosi kusiguqa